أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى سوگندن چاشتے وحدے واللیل اذا سجا او شپ وحدی کے آئیے تہاری مان شانی. ما ودعك ربك وما قلى اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یلا نکتا ترا تی پروردگارا او نا آچتو نوشن. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى او علما آخرت پتو جوان ترن چا دنیایا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى او زد ترا دن تی پروردگار گڑا تو وش بے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى آیا ندستی ترا یتیمی گڑا ترا جاگہی داد. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى او دستی ترا پگاریا گڑا آیا تی رہشونی کت. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى او دستی ترا تنگ دستے گڑا سیر کت. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ نیچو ریانی سرا زہر مگر. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ او لوٹو کا حقل مدے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ نی بلوتی پروردگار نعمتا بیان بکن.